Exodus chapter 23. Your grace and mercies brought me through. I stand this moment. I stand this moment because of you. Oh my dear. Oh my dear, brought me through. Oh, be magnified, my Lord. Your grace, your grace, great mercy brought me through. I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mine. It is your mighty hand brought me through. Be magnified, my Lord. Encwadini ya Exodus sister sesihamba siyofunda incwadi ya Judges chapter 6 sikhuluma ngembuso kaNkulunkulu nema-altar awo. La go Exodus chapter 23 mawufunda from verse 10 kuya 13 kuthiwa umnyaka wesikhombisa nelilanga lesikhombisa. uNkulunkulu umise umnyaka wesikhombisa nelilanga lesikhombisa. Wakumisa lokho kokuthi umuntu asebente kusukela umsombuluko ngidawuthini angiwathi lamalanga phela kusaqala kuphi. Kodwa nje nangathi kusukela nje kulelanga latawuqala ngalo. Ngoba kubala nje kushiyana ukuthi uqale ku. Lamhla ngesibili ngingaqala nje ngisi1. Angithina lawa vele entiwa Constantine la kusho nini. Kuzilawa eCalendar lesinayo akusiyo leya calendar leya iCalendar yemaRoma abuso umhlaba wonke. Sase siyangena kuyo. Amen. Sine nje maKristu asiphumuli thine ngemgcibelo. Siphumula Sunday thina. Futhi sinesizathu ukuthi siphumela lani Sunday thina. Kwakude lamalanga abo Monday nabo Tuesday nabo banibani nakaqala uNkulunkulu kudala abala wathi leli lekuqala leli lesibili leli lesithathu abengakawafaki lamagama kusibo Monday. Angathi ke sentahamba nengidebate kodwa nje ngivumelene nami ngisho ingqondo yami ngine right kusho ingqondo yami. Sine maKristu sakhetha lo Sunday hayi ngoba sidukisiwe kuthiwa ke labanye bathi ngilokhu sisadukiswa ngulo wemuRoma lo wabe sofaka le calendar le. Kanti asikadukiswa ngilomroma. Sine asikayi kulo Sunday ngenxa yalomroma. Sine siswe kulo Sunday sayiswa ngokwekuthi Jesu wethu wavuka on Sunday. Sonke ungabukusho ukuthi ngingayicelebrate ibirthday yami ngoba nemthakathi ucelebrate yakhe ngalela langa latalwa ngayo watalwa kanye nalelami lilanga. Anikangiva. Ungasho futhi ukuthi nangicelebrate le yami kanti nemthakathi nayo ucelebrate le yakhe ngaleli langa leli bese uthi wena ngijoyine umthakathi ungijoyinisela umthakathi. Mina ngatalwa ngaleli langa leli ngithi celebrate la yami nawe uthi celebrate la kwakhe ngale.
lo nkulunkulu lesikhuluma ngaye waqala kusebenta wasebenta ngelilanga lekuqala kwase kuthi ngelilanga lesithupha waqedza lokusebenta wasuyaphumula ngelilanga lesikhombisa so waniketa ke umyalo ukuthi siyawusebenta tinsuku tibe sithupha hayi lamagama etinsuku ngiko ngithi ngaqala nje nangalesithathu ngiqale ngibale idebate yekholwa mina nkambule ngayicala ngingawadi neConcordex kusingakuphi ngangiphethwe umuntu lo Sabatha criticize lo Sunday yes kuthi mina ngadukiswa ngathi no ngizange ngadukiswa kubalwa nje nalamhla ngaqala lo Sinawe nje ngakhela kami ngakhe wakami 7 ngoba uNkulunkulu akazange anike amagama thula makwese sonke ayithanzi uNkulunkulu lenzaba ekwekuthi singabi nalo lelilanga lakhe siyavama labanye lamanye makholwa naka celebrate lelilanga sizame ba criticize kuba yini ake ngibekise nje emaziyoni le kithi kushona lilanga lize lithi phaka solokujikwa they are not wrong lilanga labalinike esimakathi angiva ukasulwa yini ke kuko ngoba bayatentela lilanga labalinike bani simakathi sinekuthiwa suthinza lutho ngelisonto sigijima ngiyathanza manje ezakhele shise siphume nje nga 1:30 bese ngiyokwenta imisebenzi yakho Wemane sipheshe siphume nje sifika lemakhaya bese sixoxa ngelibhayibheli nebantu abethu sanibonani bathandwa benkosi sanibonani sithandwa zenkosi leli ke lilanga lalimisile uNkulunkulu lena uthi lilanga lesikhombisa neminyaka wesikhombisa neminyaka we-70 but ke angikho lapho kolamuhla ngila ekuthinini sine bantu bembuso sihamba ngedirective lesinikwa ngile campus ngile yini campus lesinikwa ngile campus how amen hallelujah hallelujah but ke angeti lapho lamhla ngite kulo verse 13 uthi ke lo verse 13 kulalele akakhulumi neliningi la nakathi kulalele funza mbani kulalele konke lokule ngikushito kuwe ukhuluma ne-individual kulalele konke lokule ngikushito kubani kuwe utheni ungawathumisi emabito alabanye bonkulunkulu ungasuqale udumise emabito alabanye bonkulunkulu ungawaphathi ngisho nangemlomo wakho ungawaphathi nje nangemlomo wakho amba mntanami ufunze oh thank you Jesus hallelujah 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 buya phoyisa la muntu othandaza ubongele live egameni lenkosi uJesu wasifela siyamthanda uye ngoba wasifela wangifela Jesu wangifela Jesu wangifela yamthanda ngoba wangifela Jesu wangifela Jesu wangifela
esilandulelako siyabonga Jesus. uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu usotawukhulumisana netimpilo tethu. Siyalemukela Nkosi ngekukholwa egameni la Jesu Kristu waseNazareth. Vula Nkosi tindlebe tethu takomoya. Kulemukela njengoba linjalo. Lifike Nkosi lente umsebenzi etimpilweni tethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu siyakholelwa kulo ngoba Nkosi lingumlayeto lovela kuwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele khuculula konke. uNkulunkulu wethu longcwele ume nemntwana wakho lamhla lotathi Nkosi akhulume kithi. Siyalemukela ngekholwa egameni la Jesu Kristu. Amen. Ngoba lamagama lathi nje ungabi nalomunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungaliphathi nje ligama lalelinye nje lalomunye nje uNkulunkulu. Ungamdumisi nje lomunye uNkulunkulu. Phinza lapho mvana. Ingabe sike sinake inthi nemakholwa lokwekuthi nangabe sihlukubedwa abathakathi nangabe sihlukubedwa ngisathane ngesikhathi sesikhuluma ngaye kakhulu siye sinake ukuthi siyamdumisa. Phela kumdumisa kulokuthi nje sewuliphethe leli gama lakhe. Lokuthi wena unenhlupheko ngiyavuma vele ikhona lathine sonke emhlabeni but asikavumeleki kukhuluma ngayo losihluphako kakhulu asikhulume kakhulu ngaNkulunkulu lonetimpendulo nathi nemehlo ethu futhi siwasuse kulolo sihluphako. Isaiah 54:17 asikho sikhali lesicijelwe thina lesitawuphumelela kodwa ingoti yethu sibuka lesikhali asibukele la kunempendulo yethu khona. Awusanibonani bathandwa benkosi asente njani kodwa asibuke la kunempendulo yethu khona singakhulumi ngemhlukubedi sikhulume ngalo lona lempendulo yethu. Labantu balombuso banendlela labaniketwe ngayona ukuthi bangakhuluma kanjani bente kanjani. Ngivumeleni ngikhulume ngebulukhuni bekushintsha ema-altar. Bulukhuni bani kodwa? Sikhulume ngebulukhuni bekushintsha ema-altar. Asambe in Judges chapter 6. Oh, thank you, Jesus. Your grace and mercy brought me through. I stand this moment. This moment because of you. You're mine. Oh, you're mine. Tears rose me through. Be mine. Be mine. Simambe nawo kubazalwane uthitelo uNkulunkulu lesimkhonda kwena uNkulunkulu lonesikhwele. Nakathi uNkulunkulu wesikhwele uthi uboqaphela ungaliphathi nje neligama la lomunye uNkulunkulu. Ngoba mine nginesikhwele. Asengibekise. Uyabona indvodza. Indvodza sikhwele sayo ngilesa uNkulunkulu. Esikhwele phela indvodza. Indvodza nje iyakusukela uwesifazane ikuthanze bese siyokhuluma nawe ufike wena uthi awube kahle nene bantu abaduna niyahlalana nento njani bese iyakhuluma ke indvodza ithi ini uconze kungitshela kusokhona lo kwadlala ngawe wena unje ngaleso sikhathi sakhuluma lokho lemizwa yakho ithi yena bakithi nje uthi kena yebo buka nje nyalo senginebantwana baze bangi2 lo munye wakaGeninza lo munye wakaKhari
athi lona awuyeke mathanga akuhlantela labangenamabhodo athi angaqedza kusho njalo bese uthi but at last you have found the solution. Lamagama lango atshela wena kusikhona longinakako uvume ungene uthi athi lalela mina enkosi yami nguthandzana konke kwakho utana konke kwakho ute nako uthi nase ute nako atale wakhe kulo atale wakhe la nawe ukhanze bakhe nje uhleli nabo lana khuluma kahle ngoba vele lapho kwaba njalo nje adangathala labakhe la kuwe aqale manje bese ubuka nakudliwa abone ngasi labakho baphanga abone ngasi labakho bayamosha futhi ngasaba understand nje bangemahlapha kanti umbono nje kumbono ngalo wakhe wento njalo ngiyaphi lapha sengime ngalapho ngibuye ngala ekuthinini akafuni nangalelinye langa akuva ukhuluma ngeligama laboyise balabantwana ngiko ke simakathe athi kungaphumi nje leligama nje lamlonyeni wakho lalo lomunye uNkulunkulu indvodza ke leyo nesikhwele Sathana kanandzaba Sathana ujajuliswa nje ukuthi uyambhika wena ngoba uyathi ukuthi uNkulunkulu lo akafuni kubhikwa automatically nase umbhikile awukho la nithini la emkhathisini weline wathi kusowula ngakuye nje manje uyathiyenga kusungala ngoba lo longala unesikhwele lingaphathwa nje leligama lalomunye uNkulunkulu ayike thine siphatha la Jehova kahle wena man awusanibonani bathandwa benkosi sanibona bathandwa la ku Judges chapter 6 ngitokhuluma ngeke ukuthi kulukhuni kangakanani kushintsha ema altars kulukhuni ngadlala funda mana verse 1 ema Israel aphinze endalokubi emehlweni asimakathe sive sema-Israyeli saphinza futhi senta lokubi ingabe yini lokubi emehlweni kaNkulunkulu lokubi emehlweni kaNkulunkulu qhubeka mfana emehlweni asimakathe ema-Israyeli aphinza enta lokubi emehlweni asimakathe ngako simakathe wabayekelela esandleni semaMidiyani iminyaka lesikhombisa wenta njani wabayekelela Yejesu. Uyabona lo silanje sikhonda uNkulunkulu. Sibohle siphatha emagama alabanye boNkulunkulu. Sibohle sentatini ndothi imhlanganisa uNkulunkulu. Lalelana. Tawufika la khona siyekelela uNkulunkulu. Akaqali ke kwenda nje sesiye chapter 2 mntanami verse 18 na 19. And when God raised up judges for them, then the Lord was with the judges and delivered them out of the hand of their enemies. All the days of the judges. For the Lord was moved to compassion because of their groaning, on account of those who oppressed them and troubled them. And it came about when the judges was dead that they went back and corrupted themselves more than their fathers in following other gods to save them and to bow down to them. They did not stop their practices on their stubborn ways. Funda siswati sakho kichimo. simakathe kwakuthi njalo nje simakathe nakabavusela isikhulu abe naso lesikhulu abasinzise etandleni tetithatabo nasesikhona leso sikhulu ngobe simakathe abeba nesiye nabo
ngesikhathi sebakhaliswa kucinzetelwa nekushaya ditha tabo. Kodwa kwakuthi nje sikhulu singafa, bantu babuyele etindleleni tabo letimbi kakhulu kunetaboyise, balandzele labanye bonkulunkulu, bakhothame kubo, bala kwehlukana netindlela tabo letimbi nemikhuba yabo nenkani yabo. Ngako simakathe wasithukuthelela kakhulu sive sema-Israyeli. Okay, Asabek chapter 3 verse 7. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Angathi mangakula magama solokuthiwa they did evil in the sight of the Lord. And forgot the Lord their God and saved the Baals and the Asherahs. Ema-Israyeli enda lokuba embi kwasimakathe. Akhohlwa simakathe uNkulunkulu wawo. Akhonda boBhali nabo Ashera. Okay, verse 12. And the children of Israel did even again, in the sight of the Lord, and the Lord strengthened Englo, the king of Moab. Funda lapho ke mvanami. Aphinza futhi ema-Israyeli enda lokuba emehlweni asimakathe. Bengibani ongangifundela lenye version lokuthi, and the Lord strengthened their enemies. Malamanye magama, the Lord gave power to their enemies so that they can conquer them. uNkulunkulu kusho ukuthi uke alekelele sitha sakho uNkulunkulu kuthi sikuqinzetele mbamba. Selekelele uNkulunkulu. Ngoba wena ukhuluma ngalabanye bonkulunkulu, ukhonda labanye bonkulunkulu, abese ke uNkulunkulu sekwenda letithi takho letikhonda lalabanye bonkulunkulu atinike amandla litsini lakho mabuza. Now the Israelites again did evil in the sight of the Lord. Ngivela abafundi St. Michael's. And the Lord strengthened Eglon, king of Moab. He strengthened. Kushokile uNkulunkulu kanzi uke nje aphe amandla sitha sakho. Ngalo kusewumkanulile. Ngekulandzelana nalabanye bonkulunkulu. Abese uNkulunkulu sewupha lesitha sakho emandla. Ekuthi sikwehlulekise ngaleso zathu kulama judges kwabe sekufika lelinye lijaji kulesinye esikhulu lesibekwa uNkulunkulu kwaba nguGideon. Hamba khaweleli namandla usinzise Israel ekuqinzetelekeni kulaba lemanike emandla kuthi baniqinzetele. Hamba Gideon usinzise lo Israel. Asile Gideon, hayibo Nkosi, ngitamsinzisa kanjani Israel nemndeni wethu lokethu ngilomncane nje nami ngingilomncanyana nje. Hayibo Nkosi, aphe emandla lesake seva ngawo kuthi wena ebamba la wena kulukhona ukushintsha kwemuntu ashintshele kuNkulunkulu langazange ake amati. Esimelani kwathi uNkulunkulu nekuva ngaNkulunkulu kwehlukene. Gideon abengekho uNkulunkulu nakenta timangaliso kuphi na eGibhithe. Gideon abengekho endleleni uNkulunkulu nakanqoba boSihoni nabo Ogi abengekho. But badali bakhe bamqoqele ngako, bamtshela ngako, uvile ngako. But akathi lutho. Mayifika ke lengilosi. Hamba Gideon ngathi qhaweleni nemali. So ufuna siqiniseke. Yabona la, uNkulunkulu uyakufuna ukuthi wena lo uNkulunkulu love ngaye usifune isiqiniseko. Uyabona njengathi thina lesiphile kuletikhathi leti. Tema devil worship, tema gangsterism, tabo 111. Kufuna simfune mbamba uNkulunkulu ngoba sekuyathunywa naloko ema devil worship la sonveni ngokuthi ku-asayo nokuthi wena ke utaba kule department leyo uwisa abazalwane esonveni. Uyotentisa ngazi ukuthi kanye nabo kana nabo.
sekuyafuna kusimanje sisifune mbamba ini na lesiqiniseko. Uyasifuna ke Gideon, tshela lo seceleni kwakho usungalali uyakubona lo yababe noma amfisha nje kodwa uyakubona. Ngicabanga ukuthi akakuboni. Uyasifuna ke lesiqiniseko Gideon and uyasithola. Hey wena nakasithola Gideon lesiqiniseko. Ngiyawathanda lamagama ukuthi nakasithola Gideon lesiqiniseko. Kwabe sekudingeka ukuthi ente njani na? Akhe i-altar. Ngizokhuluma nemzalwane. Funa ube ne-altar lakho ekhaya kakho. Ube nendzawo yakho yekukhonda, yekudumi, yekuqhumana naNkulunkulu ngoba li-altar yindzawo yekuqhumana naNkulunkulu. Uyatentela wena. Hey Jesu. Asamba mnam chapter 6 Gideon. Chapter 7 verse 6 verse 6 verse 8. Then the Lord said, send a prophet. Oh wow. Gideon wants a sign. Nanga verse 11. Gideon ufuna sign angithi. But sengifuna lapho akha khona al-altar Gideon. Alibonge igama lenkosi. Gideon safuna isign eNkulunkulu, wayithola isign eNkulunkulu. Nakayithola isign eNkulunkulu Gideon sewuthola isiqiniseko sekuthi wo nembala lo ngubani na nguNkulunkulu. Then nasathole lesiqiniseko ke manje Gideon sewakha ini manje li-altar. Ngivesi bani lo kushishisana nami phela ngiseke icomputer la. 24. Is it 24? And Gideon, uthi ngulunkulu ku Gideon, and verse 23. And the Lord said to him, peace be to you. Do not fear. You will not die. Then Gideon built an altar there to the Lord. Oh my God. Wase wakha altar ngoba lobonene naNkulunkulu bese wakha altar lakhe. Hallelujah. Wakha yini lobonene naNkulunkulu nali altar. Kuleli altar futhi akathi angalakha bese uyanikela kuleli altar ngoba li altar ngilakuxhumana khona umuntu naNkulunkulu and umnikelo uyamxhumanisa umuntu naNkulunkulu ngoba la kuya khona umnikelo wakhe nenhlitiyo yakhe igijime khona kuse altarini ke lapho. Awusanibonani? Sanibonani? Kuyashisa kona kodwa sambeni kanye. Verse 25. Ngabona lobo busuku simakade wakhuluma kuGideon wathi thatha inkunzi yesibili emhlambini wetinkomo teyihlo akube ngilewele neminyaka lesikhombisa budzala bidlita lilati leyihlo laBhali ujuba isila yaAshera. Uyabona ukuthi Gideon kulendlela la sayingenile manje ungena indlela lelikhuni nakushintshwe ama-altar ngale kunikelwa ngetikunzi nangakhona. Nala uthi ke simakathe ye Gideon build an altar bese la sibayeni sababe wakho sewuthatha inkunzi matima kushintshe ama-altar. Nesacela kukuyala yekela ukukhuluma ngabi ngebatali bakho. Yekela ukukhuluma ngabi ngematali bakho labade khontela emadloti bakhontela banetinyanga tabo uyabona. Yekela ukukhuluma kabi. Awuyekeliswanga nawe ukuthi kwakhulunywa kabi ngalendvo yakho. Kwaba negrace yaNkulunkulu le convicta wena ukuthi lendvo le ingathi ayisebenzi. Sambeni kanye. Yekela lokuba zonda lokubenyanya. Bathandazele futhi ubathanze. Funza wena mfana ngitothandaza nyalo sengicedzile futhi ngiyahamba nyalo. Hawu ameni. Hawu ameni. Uyabona mina nakoshintshwa lawa kethu ema-altar kwaba matima. But kwabita ukuthi babe ngimthandze kakhulu.
Sande kakhulu babe, but ngibese ngiba nani manje? Bese ngiba nendzawo yami el-altar lami. Ekhaya kithi kunenzaba kuthiwa kumabhekula. Bengishona khona kunelidwa, kunematshe. La kulelidwala leli, phansi kwaleli dwala leli kunetihlahla. Kwase kunel-altar lami la ngifike khona. Ngingene lapho ngiyoxhumana naNkulunkulu. Ngikhulume naNkulunkulu ngathi, "Yenkulunkulu, angete kwalunga kokuthi kuleli khaya leli kube ngiloku ngena tangoma titobethela kanti sekunami la mina senginawe la sekunalo omunye uNkulunkulu la sekunalelinye le-altar phela la khaya ngoba sekunami ngiyakholwa nganjela ama-altar lamabili asabhekene ayalwa ngibani ke lo mkhulu kunalomunye na yesimakathi ngitolivala leli altar la hayi wena ngivala le-altar ngise-altarnini ngiyalivala leli altar leli yesimakathi setibonakalise ngito hayi ukuthi ngiyokhuluma nababi le nto yakholwa yento yakonena ententene yewena kude babe lokunye la kwenta la kwatiko ngaphandle kwaloko and futhi konke la kwenta kwabe kwentela mine kusaba uNkulunkulu bakhe bakwenzise nami yena nje bentela abantu ha yikile ke khuluma kabi Ngangilele ebusuku ngivukele kwangabo 12 ngiveme ongcwela sangivusile sengidawuhamba ngirounda lonke lelikhaya ngikhumbule njengalela langa ngisengale ngikhonta leli altar ngale lalomnye uNkulunkulu ngoba kwakuvele vele kunikwa mina ukuthi angiqhele la khaya ntsambama sikhela ngempinda amshaye yangiva makuyawukhelwa ngambule wena longadi uyadidlamini nakuyokhelwa ngambule kukutshelwa bonke abantu ukuthi abangena endlini yalo ukhelwa sekumnyama kusho wonke umuntu akendi John awungena endlini ngoba akufanele ukuthi ngibonwe ngumuntu nangikhela la ngoba nangikhela la ngiba nje kuyasinjitha kula ma-altar hakafa ngenani endlini nonke nabangena endlini sekutawusala mina ngaphandle ngoba akufanele bangibone ngikhela nginji ngoba kwathiwa kusinalaba labatolo yalakha batawudaba Paklalela nasengene kulele linye al-altare lela simakathe ngangiphuma futhi khona lapha ebusuku kodwa ngiphuma ke manje sengigqoke emasudu wami ngiphuma ngigqokile ngithi idolo bengichela ngempinda lamhla sengichela ngegama lika Jesu ngengadi ya Jesu konke lokwedlula la kuyasha ngikhuluma ngisa-altarini ngakhuluma lutho nababa khuluma nema-altar lakhe naGideon akakhulumanga neyise wakhuluma nema-altari yeke lani lokukhuluma naboyihlo nabonyoko khuluma nel-altari hamba Gideon ubulele inkunzi yeyihlo uthi angibulala babe qhubeka wena mfana ufunze matima kushintsha al-altari ngabona Uluma kuGideon wathi thatha inkunzi yesibili emhlambini wetinkomo teyihlo akube ngilelo neminyaka lesikhombisa budzala bidlita lilathi leyihlo labhali hey ayabhidlitwa emalathi kodwa wabhidlita uNasimakathe ungabhidliti boyihlo kodwa ubhidlita emalathi Jesus Ujube insika ya Ashera leseceleni kwalo usine uyobhidlita uhamba uthi every knee shall every tongue shall confess Jesus Christ is Lord. Hey. Oh, Jesus. Naso sizo situ Jesu Jesu Kristo hey why Gideon
wafika ngekho instruction yaNkulunkulu ngoba inkinga yakho wena wenta tindvo lekhaya kini uba ukhombisa ukuthi uyakholwa ngoba khombisa hayi ngeinstruction yaNkulunkulu barakushaya ngisebenza nalelinye liqhoza le labe ngisebenza khona lithi mfazi lamhla kufondini ngisaya lapha kule nkonzo leya ngizoshaya izambatho nalezi nduku abayiphathayo ngathi akushala abantu wanembala kokhuluma kabi ngetembatho tabo netinduku tabo bamshaya ngato letambatho naye tinduku tabo shaya ngato nakabu no Yesu Kristu naye wabethelwa washaywa ngithi wena ushayelwe ebulima bakho utawushayelwa bulima bakho kukhuluma uhambe uprovoke bantu without the instruction of God. Gideon ubhidlita lel altar nje yi instruction yaNkulunkulu buka makhelwane seyivuka namakhelwane wena makelo khanyako lapha wentana ubuka longakhanyi njani ngisho kuwe makelo khanyako sobuka longakhanyi kanti ongakhanya kakhakalali kulalelo khanyako njani qhubeka mfana hayibone lobo busuku Gideon ujuba insika yaAshera juba hayibo sijuba sina simakathe bese wakhalilathi sibili la usungajuba hayibo ngoba leli bekulilathi kodwa bekunesilo lilathi sibili hey khona emalathi kodwa kusiwe emalathi sibili qhubeka wena mfana bese wakhalilathi sibili lasimakade esiqongweni salendvundvudu oh my Jesus sebenzisa tinkuni tensika yaAshera bamba yabona Ashera sambe sofuna Ashera kuthiwa was the goddess kwakungunkulunkulu wesifazane lwakhiwe ngesigodo utase ungamjuba bese umenta tinkuni tekushisa lo mhlatshelo awunohamba uyothotha tinkuni ayibo khona tindwe sauthi juba siphinde sitibase negama lika Jesu bese uyabasa ubase lesigodo lesi futhi Ashera kwakunkulunkulu god of fertility kanti God Bali kwakunkulunkulu we-storm god uNkulunkulu wemvula storm god juba usungajuba bese uyabasa usungabasa ushisa inkunzi asiqhubeka samba wona mfana sebenzisa tinkuni tensika yaAshera loyijubile ibe tinkuni ekunikeleni inkunzi yesibili ukuthi ibe ngumnikelo wokushiswa ngakho Gideon wathatha tisebeni takhe letilishumi wenda njengobe atshelwe ngusimakade enda nasimakade qhubeka wena kodwa ngobe abesaba umndeni wakabo wakwenda ebusuku alelo dolobha lokho wakwenda ebusuku ake nikele lokulala ke sesente ebusuku khona tino lesingatente ebusuku qhubeka wena mfana ekuseni athi emadvodza alelo dolobha ayavuka akhanza lento yabo ijutshiwe akhanza lilathi labhalisa libhidli oh my God akala butana lusuku lonke ngubani lo wente nako ngoba lento yethu siyayithemba lento yethu siyayitsanza sengibani lo susa kona kulukhuni kususe ema-altar asamba mfana akhanza lilathi labhalile ibhidlitiwe kanye nensika yaAshera eceleni kwalo sayijutshiwe lenkunzi yesibili seyendiwe umhlatshelo kulelo lathi lelaselakhiwe kabusha wena lo nelibala lelinjengelami lapha entansa wekele kulala yekela kulala nginokhuluma la ulele mina boyapi kanti la nawu vakusise kufuna ukulala sukuma wende nje sumuntu elule
Qhubeka unomfana sheshisa ngiphatha abutana msongo wafana athi ngubani owende lokhu babutana bodwa ngibani lo wente lokhu labanye baphendula bathi it's none other than Gideon athi nakaphenyisisa atshelwa kwathiwa nguGidiyoni baphenyisisa kwatholakala ukuthi ngiGideon umsa waJowashi lokwendiza base bayasukuma baya kuyise wawo emadvodza alelo dolobha afuna Jowashi athi khipha umsa wakho hey khipha lo msa wakho sifuna kumbulala la kufanele afe fanele afe lo msa hey baphethe matshe khipha lo msa wakho la sifuna kumbulala yewe uNkulunkulu nasavele kumuntu usuka savele kumuntu uNkulunkulu ngeke azakuyeke asamba wena samba ngoba ubhidlite lilathi labhali wajuba nensika ya-ashera bulele bonkulunkulu eceleni bethu kwakhe vula kodwa Jowashi kodwa Jehoashi wakhuluma wathi waphendvula lesicumbi semadvodza lesasithukuthele nisho ukuthi nifuna kulwela Bhali simtungeledile wathi nifuna kulwela Bhali nimelele Bhali yini nifuna kulwela Bhali yini netama kumvikela yini nitama kuvikela Bhali yini wonke lolwela Bhali utawubulawa manje nami ngisho njalo ngithi wonke lo lwela lo Bhali lo akafe lo lwela Bhali ngalamanye amagama lo niphethe matshe nifuna kulwela Bhali mina ngithi akubulawe nini leni qhubeka mbanga nangabe Bhali uNkulunkulu kufanele ativikele yena akatilweli ngani yena nakukhona lo bhidlita lathi la yini lo Bhali lo angatilweli nangaba uNkulunkulu akatilwele yena ngakho kusukela ngalelo langa Gidiyoni wethiwa libito kwathiwa nguJerubhali lokusho ukuthi Bhali akatilwele yena Akatilwele ngobe yena. abebhidlite lilathi laBhali kwase kuthi onke amaMidiyani nema-Amaleki naletinye tive letathi ngasempumalanga tahlangana tawelela ngesheya kweJordani tayawumisa esigodini saseJerizriyeli Nkosi yami moya wasimakathe wehlela ethi kwaGidiyoni Woo! By God. Lo simakade lo thume wena, lo simakade lo wethembe wena, kulelo likhaya, simakade wethembe wena. Uyabona mina nangisindiswa ngathi simakade wethembe mina kule khaya. Kunetindvo lengadibala. Ngathi ngeke Nkosi lekhaya lekuphiswe tshwala bemadlodi. Sengikhona mina ngikholwa. Ngeke kule khaya lenkosi kube ngiloko nje onke malanga kwangena tinyanga titobethela sengikhona mina ngikholwa sengiyakumisa ke lokho Nkosi ngakhumbula lelinye lilanga la khona ngangibahoyisa ngoba kwakungimi lengibahoyizako ngibamikisa nakufike inyanga yokusiba endlini kagogo kuyocashwa kuyofuthwa kuyohoshwa uyabona manje kwakungimi zonke nginelulaka kwaya lokunye kwentombatana kwakuye kuhambe kukumuka athi ahlanye ngani kwasase kufanele ukuthi naye ahoshe wabhasta letindvo tilanga kweta bhasta wamemeta Jesu wasitaka memeta Jesu wabamba ludzengelo wajiketulu wamemeta Jesu ngayibona inyanga ifinyela yentanjela lapha ngehla yasina ifinyela waphuma umntwana waphuma ashadilima phumela kwakusengakashadilima kodwa wabeshadilima phumela ngaphandle ngamva babathi mbambe eshoti ngathi nami ngiyamesaba nenyanga nayo uyema lapha wena letindvo tiyenteka la kaSimakadze mona tiyenteka from that day sikhwama sababe abethi nakagula angasayi kuyabitela enye inyanga asibitani lo mntana anibiteni kuyani angithandazeli bamba lapha sisi thandaza ubambela tibete lapha tikhwama takhe unendlela Simakadze yekhuluma kwakhe neyekwenta kwakhe taphetsa tindvo ayifake ngengani inyanga yabethele yathi bethele ngalelo langa lelo lashaya litulu lashaya ibethele lashaya maka ibethele
wathi uyaphuma baba uyahamba baba waphuma uhamba nami sihambe so ayokufa sikwente enjani lafike ethi inyanga lalela la emsiphi sitokutshela into lekufanele into lengakusita ke kusukela namhlanje ungaphindzi ulandze letinyanga lapha emntini wakho letinyanga letita lapha emntini wakho atithi kuteke ukusita nyalo letinye tita titsengiwe titokunqutha kanti mina ngithite ngeke uNkulunkulu kuqhubeke kubethelwe la khaya kunami ngathi khuluma ke uNkulunkulu ngendlela langeva ngayo babe ngoba une language langeva ngayo angeke eve ngami ngeke eve ngawo wena uphethe uqeda uthethisana nebatali bakho batawuva ngawe khona labangeva ngaba hayi wena masala ngithi inyanga la nembala uyeva kuseyivaliwe inyanga number 2 msibi ngikhona ngilalele number 2 msibi kwesibili usite msibi ungaphindzi ubaniketa inzilo nakufiwe la khaka atibuyi tonke babuya sebatincutsile banisebenta ngato tavalwa tinzilo ekhaya kusazilwe ekhaya language yakhuluma ngayo uNkulunkulu thola uma besesonveni thola uma besesonveni Gideoni wachuba kwasekutwalalela la wena Bhali dilwele wena wena qale kuwe lama altar kuwe qala usufuna kuyowisa ama altar labanye angakawe ama altar kuwe kanjani ake utinikele wena kusimakathe bese uphila lempilo lethi angisawaphathe emagama labanye boNkulunkulu angisambhiqi uNkulunkulu naletinye tindvo ngeke ukhone kukhonta uNkulunkulu umbhiqe naletinye tindvo ngisimakathe lona ligama lakhe ngisimakathe lona ligama lakhe number 3 yathi inyanga ngaphindze uphise etshwala bemadloti la ekhaya babulele bafana bakho bonke ngabo babakha babadihuha kwente njani na bengihambe ebusuku ngibhidlita lama altari ebusuku balele yekela lokulala ake uvuke ukhulume kuthi lokhu siyakumisa lokhu siyakumisa lokhu siyakumisa lokhu siyakumisa ake ume lendvo yakho yokufuna uNkulunkulu akwentele tindvo ungakaqali wena kuba partnership naye sekubhidlitwe lama altar uyamfuna Jesu uyamfuna Jesu uyakudzinga Jesu uyakudzinga abantu Jesu akabafuni labantu labakholelwa kakhulu ebuthakathini bakholelwe kancane kuye ngoba kunemakholwa lakholelwa kakhulu kulabathakathi akholelwe kancane kulo nkulunkulu lola ngaphakathi kwabo kunemakholwa lakhuluma kakhulu ngalokuloyo akakhulumi kakhulu ngekwekuthi ho asikho lesikhali esicijele mina sitawuphumelela come what may every knee shall bow every tongue shall confess ngisho naba labahlukubeta mine ngegama likaJesu they will confess that God is Jesus is Lord yena yedwa futhi ayilabanye boNkulunkulu lalela la angakabuyi Jesu sifuna kubona timangaliso takhe tenteka empilweni tethu angakabuyi Jesu ake kuthi abantu bathe uqolisa la kuwe ayibone mntana khobla wangimi lokhu kwentiwa ngimi waqoshiswa ngimi emsebentini ngithe uqolisa lungisa inhlitiyo yakho ngoba kusiko kwakho kuphindisela wasimakathe hayi ngayithinza indzaba sengihamba bathi bazalwane banalo mkhuleko wabomake lo wa back to sender ake uma uNkulunkulu umphindiseli uNkulunkulu bani eliBhayibheli likhulu yalathi lithi ungajabuli awulivule emabuzi lithi ungajabuli mangabe sitha sakho sehlelwa inhlupheko ngoba sisuke singashaywa nguwe sishaywa ngisimakathe
Kulikhulu ukukholwa wena. Akusimsobho ukukholwa lifuna wena mabuza shesithi. Lithi ungajabuli ngizaka. Ungajabuli nangabe ubona sitha sakho sihlupheka ngoba sisuke sishaya ngisimakazi. Uthi simakazi the moment ujabula yena ushintsha lento lashaya ngayo lesitha sakho ibuyela ngakuwe. Ngisitana baba bo back to send. Lento yakho ukuphatha umukwa wemajodi uyokuhlabana neanda indodza yakho. Awume. Awume. Ente nje awume ente njani? Awume. Wena ke vula Proverbs, wena ke vula Romans chapter 12. Kahleni bazalwane bami verse 40 verse 18. Lo mina vula good news kulo Proverbs 8. Uthi kahleni bazalwane bami ningatiphinziseleli nine nakunokwenteka. Angilithanda lethi nakunokwenteka. Thanda le good news. Let's akwenteke ngengane. Do everything possible on your part to live in peace with everybody. Yena. Yini leyo? Do everything possible on your part. To live in peace with To everybody. live in peace with everybody. Funda siswati sakho. Khabazalwane bami, ningatiphinziselelini. Ngifuna ukuqala ngana babani naba lebe banenomqondo ekuphinzisela ngibathandazele manje. Funda verse 19 wena. 19. Bazalwane bami, Mzalwane wethu, ningatiphinziseleli. sente njani? Kodwa yekelelani konke elulakeni. Kodwa yekelelani konke elulakeni loNkulunkulu. Ngobe kubhaliwe ukuthi Ngobe kubhaliwe kuthi kuphinzisela ngekwakho. kuphinzisela kwabani? NgekwaNkulunkulu. Mina Ukhuluma nokuthini ngiyabuyisela kusho inkosi. Gijima unambana funza Proverbs 24:17. Inhlelo lapha ngishumayela ngedwana ningawavula emavesi. Hawu haleluya. Haleluya. Ungakujabule. Abuyisela lapha mshana. Buyisa lapha mshana. Buyisa na induku yakho mshana. Buyisa lapha mshana. Buya wena, buya. Buya wena. Uyathi uthini uNkulunkulu? Uthi uNkulunkulu ungadiphinzi. Hele. Okusho ukuthi wena uphethe lespanela noma ke lo mukho wemajodi. Ngala uphethe le under endvodza yakho. Utosika ngisika. Uthi ke uNkulunkulu hayibo. Uyabona ukuthi uthukuthele ngaleso sikhathi leso. Uqumbelene. Usemthandazweni ngona ukwatile. Ayihambi kanjalo. Uthi yekelela konke etandleni ndasimakathe ngoba uthi yena kwakhe kubuyisela. Buya lapha thwala, buya lapha thwala. Buya lapha mshana. Uyabona lo mlo. Uphethe lo mkhwa lo. Ufuna ukutiphindiselela kunasi sitha sakhe nasi. Sime ngala. Ufuna ukutiphindiselela lo. Sewuyafika ke uNkulunkulu uthi mani awube uNkulunkulu wona kahle kanye nje vele bathi bathi Jesu umhloshana ubambe uthi ke Jesu mani kwakhe kuphindisela sewufuna ke ukuphindiselela uyeda ke lo utothatha lokho kuthi amphindisele uyala ke lo labana ababili sebabanga. Uyabona ukuthi kuyabanga nyalo. Hey bangani man. Bayabanga. Lona usiyekele ngidaphinza usona never ngidathambela mine ngiyompanela le. Uthi uNkulunkulu hayibo kumpanela. Yekelela kimi. Ubambile lo. Mina ngifuna ukuphindiselela lapha. Nginemandla kunawe. Hayi ubambile lo. Ulivile leli verse lelisithi yekelelani kungu. Hayibo lisente njani? Usho kusendo uyibambile angithi ngalamanye amagama uthi uNkulunkulu le engalela ngakuwe
Iyekelele kuye ngoba ufuna kuphindisela ngayo. Labanye ngase ubaphindiselele mane kusethukuthele bona. uNkulunkulu so umangele usitayithatha phile ndukuthelo ngoba ufuna le yakho. Uyekelele kuye. Atokuphindiselela lapho. When instead ubona lesitha sakho asisebenza uNkulunkulu. Wasuyajabula. Funza wena mfana 24:17. Ungakujabuleli kuwa kwetitha takho. Ngobe Inhlitiyo yakho inhlitiyo yakho ingathokoti nasikhubatela. lesitha uyawona kuphambene. When ujabulana sasikhubatele. Wasisebenza uNkulunkulu. Ngobe Bese makathe angathi kubone angede ajabula. bese wenda njalo. Esuse lolulaka lwakhe kuso. Alubusela ngako. Live iBhayibheli leli bazana. Jesu Kristu ulithema nokuthula uyasipha kona lona liqiniwe lingethintwe nefa lethu liqiniwe lingethintwe baba uyathi kuthini le ndoda leyakulahla nebantwana lokuthukuthela lokulangekhathi utakithi usasikuthandazelele asebenze le ndoda ngeke ayisebenze kusengana ngakuwe lokuthukuthela empeleni simelane ngivame ukukhuluma mina indvo lebangayimukeli lebazalwane labo thathe wethu la thandazele nje vele akasamnaki lo mvanga ngimbude mina utayinaka ngani lomnaka ngani utayithatha le mali uyasebenza lo muntu umuntu ongakholwa losebenza akana mali unetikweleti ngikutshela ngoba nami ngangisebenza kodwa nginetikweleti ngingabanaki bambantwana yekela lokuthukuthela akube ngala ngakuNkulunkulu lokuthukuthela atokusebenzela kona sengiyathandaza asimeni ngetinyanga uyu Kristu ayumnini kufa wafuke ethuneni imifano yonke uvukile imifano yonke wavuka uvukile haleluya imifano yonke